تو امیدوارم که خوب هستین. خب یک دو سه تا گفتی گپا لایک رو بزنین. چیکار میشوه؟ خب یگان کس هست؟ السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. امیدوارم که خوب هستین. خب برادران، عید است انشالله. عید کرده استیم، از با عید میکنیم، در خانه خانوان هستیم. خب یعنی مردمش داریم، مردم بیاین. کو ягон кас ҳаст нест, ягон саломай, приветай, до свиданияй, ягон чӣ бинависонем ку. Хоб бародаро хоҳаро ку ягон чӣ бинависонем зури бад мешава. Привет Акаш Муҳибулло. Ва алайкум ассалом. Хуби сози саломатиёт хуба иншаллоҳ. Идод муборак шава. Ку бинем дар ин рӯзи бузург кӣ бекорае ки қатъи мо ҳамсӯҳбат мешавад? Ягон кас ҳаст нест? Баст ягон шери Аллоҳ, ягон апа, хоҳар, падар, модар, бародар ки қатъи мо якчанд минут вақт дорем. Барои мехостам камтарак як эфирча кунам. خب اینا مرحمت دوستان عزیز، همتون دعوت میکنم بیاین اینا سنتر یوان دیم انشالله. تاقیرمون تاقیره تاقیره جو موندیان اخی تاقیره ها تاقیره همینجا بود همیومش تاقیره بچه. فقط شما سخن کنین تاقی باشد تاقی. برادرو خواهرو همه کسا خوش آمدین. نور دیده تاج سر یک دونه لایک بپلا بزنین. اینا برادرو خواهرو در کلبه خود قرار داریم. خب یک چند مهمان آمد رفت دیگه باش داد داریم. خدا خواستگی باشد امروز روزی عیدگردک است، روزی گفتی گپا دیداری دوستان است، دیداری یک دیگر است، روزی هسته که روزی بهترین است البته. خب تاقیره که ما در سر موندیم. هست یگان نفرهایی که 11 نفر لایک نمیزنین. نمیدونم چه با لایک و بپولای که بچه چه. خب خب قرب اسعار ملی امروز بگیم نگیم حیرانم. شما چی فکر دارین؟ برادرها خواهرها همه کسا خوش اومدین. یگان چی پرسیدنی باشین، یگان سوال باشه، مرحمت دوستان عزیز. کانال بختیار تیجی با شما هستم. دوملو بختیار، کلیچکای دوملو بختیار، دوملو هم نیستیم. خب گفتم یک گفیرچه کنم که بینیم یگان پادپیشک داریم نداریم، میدرویا نمیدرویا، قطعیمون چورت چقچه مینه نمینه. خب بزنیم بچه های چه لایک بپولای بپول، پول مول نمیگیره از طرف شما. تیپ 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 داره اکرام دا بزنین میشوه یک هم میشوه دا بزنین لایک رو بچه های چه. سلام علیکم سازی تینجی اکا جان. و علیکم السلام جواهر جان. شامد شیر الله. امیدوارم که خوب هستی، سلامتیت خوبه اوخی، خانگی ها ایدا قطی. یک تنگه میگه ده تنگه خانشینک که ینگه میگه چی میگه همتری؟ خب یعنی که همتری میگفتین یک تنگه ده تنگه خانشینک که ینگه میگه. ای تقوی نمیگه، اکا نمیگه، فقط ینگه میگه. میدونه که صاحب خانه هازی زنکو هستن، سراز همی دیل زنکو رو میوانده بشینه میگن کودکو. یک تنگه ده تنگه خانشینک ای ینگه میگه. میشه و رحمت خودت چخیل. الحمدلله رب العالمین.
الحمدلله. الحمدلله خوب هستیم. خب امروز همتون میدونین عید قربان است. همتون به این عید بزرگ مبارکباد میگم. بگذار الله مهربان همین سری پره که خود امروز در هر کوچه و شهر و بیابان ها هست، هر روز همه فیض و برکت ریزانده شود. خب امیدوارم که الله مهربان فیض و برکت دادگی به قدری فیض و برکت باید رسیدن در کار. خوش به حال نفرانی که ما را میشنوین، گوش میکنین، تماشا میکنین. برادرایی که نمیدونین نو درآمده استین، در این شبکه بسیارتر قرب اسعار گپ زده میشه، بسیارتر برنامه ها میشد، اما وقتای آخر وقت جدا کردن نمیتونیم از حساب مقصد کاروبار تکنیکی. همه برنامه ها اطلشی چیدگی خیلی انشالله با میشوه. حاضرش ده فقط باید قرب اسعار کم کم چیکار کرده استیم، هم صحبت کرده استیم. در بیابان ها یگان چی نیست، چوبه نیست. در بیابان ها تاجیکستان خودش 90 چند فیصدش بیابان های، کوه های. همین کوه خودش بیابان های. در همونجا دهات شده است، در همونجا خانه هست، مردم استقامت دارن، زندگی دارن. تاجیکستان 90 چند 93 94 فیصدش مقصد کوه های، بیابان های. ما خود کوهی هستیم، بیابانی هستیم. ایره هیچ فراموش نکنین. در همه کره زمین نیست یگان دولتی که مثل خودمان 90 چند فیصدش کوه باشه. خودمان رکوردیم، ایره فراموش نکنین. خب پول روسی چند شده که؟ پول روسی امروز فرامده. کورس خمید بچه چه؟ اما کورس خستنش ممکنه. اولش خداوند به اذن الهی. اکا جان برای چی اینقدر سخنهای زیبا میگین؟ سخن زیبا که گفتی زیبا شده رفتن میگیره اطرافیت. اگر سخن بد گفتی اطرافیت بد میشوه. یعنی یک سخن بگو میگه که یک کس از تو عبرت گیره. اگر سخن خوب گویی شریک به ثواب میشی، سخن بد گویی یک کسی را به راه بد میبری و خود گرفتار گناه میشه. هست برادرایی که این روزی سخن نیست، اما پرسیدی نقطه نظرم در هوای آمد که همه دینه بود. بفکرم ویدیوی دینگی بود، یک تنهی سانده قاری جان فلانت کنم گفته ده مقصد گه که هم تباب با آسانی مقصد اگر چیزو را اهمیت بودیم این خیلام هستن متاسفانه. خب بالا با پس شون خیلی نمیدونیم چی گپه. ما پروای بدا و بدکارا نداریم. خب ایدتان مبارک یک بار دیگه. از شما مبارک باشه یاسین. یاسین برادر قندم. اینه یک دسترخوان کوچک آماده کردیم. شکر خدا قربانی داریم. الحمدلله مردم آمده رفته است. اینه مرحمت اگر یگان کس همین نزدیکی دا باشه، یک روز دو روز سه روز 4 روز گفتی گپا فرقی نداره. کلبه ما همه شما را انتظار است. همه تون دوست میدارم، همه تون احترام میکنم. البته را به احترام بدنم هستین. نمیخواه برادران خواهرها بسیاری ها میگن که تاقیر ابو مومن بعضی وقت شوخی هم میکنیم در مبین قرب، میگیم تاقیره تموندیم کرسی تشد دیگه که برای نسترین شما را خوب بولیده کردن اتک و کورس هست. تاقی ما چی وابستگی داره چی نداره. راستم میخوام گپ شوه قد شما هم صحبت کنم. تمام اکا جان بار اکا جان یکم بار عاشقی شده بودی در عین جوانی. ما در مهاجرتیم اکا. جواهر جان یگان کس
ягон кас беошиқӣ зиндагӣ карда наметавонад. Ошиқӣ ҳар намуд дора мақсад. кӯдакӣ дора, баъд миёнӣ дора, пиронӣ дора. вақте ки кӯдак ҳастӣ, ошиқ ба ҳусну ҷамол ҳастӣ, тамом. а вақте ки ба миёна мерай, ошиқ ба пулу молу бо ҷавонӣ ҳастӣ, яъне ба абрӯи зебои занҳо бигем ошиқ мешавӣ. ба феълу рафтораш нею, ба мақсад бисёртари аксарияти ҷавонҳо ба ҳамун мақсад зибогии зан ошиқ мешаванд. а вақте ки мақсад аллакай аз 40 боло рафтӣ, баъд дига ишқу зебогиро да дига чӣ мебинӣ? бовар кӯ. агар аз ман сухан пурсон кунен, мақсад зан ҳамаш як зан аст. хоҳ зебо, хоҳ мақсад нозебо, миёна, ҳамаш як зан аст. сами главни як касеро гирен ки тоату ибодат куна, ҳурмати падар модар куна, шуморо низ ҳурмат куна. тамом. инам қачизай бародаро. хоб бо чӣ гуфтанӣ будум? ака шумо дар ҷои Тоҷикистонен? мо дар ноҳияи Ёвон. дар ноҳияи Ёвон қарор дорем, бародаро хоҳаро. дар ин ҳамиҷа гаштем. хоб ошиқӣ накун гуфтай, ки ошиқӣ бадбахтай. хобуш сари солу гандаяш 3 рӯзай. чӣ фикр дорен ин масъалада? подписчикони азизу муҳтарам, бизанен лайкҳои бобогиро бизанен. ёсин чо кард амаро удалит кардеси нависондагита? удалит накард, бача ҳеҷ гап надора. бахайра иншоллоҳ. эфири мами редка эфир мекунам, долга дроз намешава эфирҳои ма. камтарак то меҳмонҳо омадана, то ҳамсояҳо омадана, гуфтам як эфир кунам. а так дига бахайра. кӯдаканигай дар пойдестай. хоб ина бародаро хоҳаро бизанен лайкҳоро. ягон савол боша нависондан гирен. чӣ гапай сарвай? чӣ гап шидестай? хоб дӯстони азизу меҳрубон, хоб ёсин чизе ки нависонд ҳамаша удалит кард ку дига. хайр бахайр боша. бача 18 нафар як дона лайки бобогӣ нест. лайки бобогӣ гуҷода боша. ман даи лайки бобогӣ шумо ҳайронам. дар ҳамин тори экран медоне чӣ хел лайк бизанед? намехе тик 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 я 3-4 бор бизанед лайк меша худаш. бизанед бача. я 3-4 лайк бизанед. наход арзиши як лайка надошта бошем. ба фикрам арзиши лайка надорем, чишка лайк намезана. намехе нигоҳ кунед. моира мегирем. кепкаи бобои қанда мемонем. хоб бародаро хоҳаро, мо қарор дорем дар ноҳияи Ёвон, сентри Ёвонда зиндагӣ мекунем. хоб алҳамдулиллаҳ ҳаво 1-2 рӯз мешава салқин аст, хуб аст, бад нест. сезони тарбуз, харбуза бромадагиай дутавои ҳамита бамазаи ку чаликот ҳамелиси ба худо. бениҳоят дар бамаза будани маҳсулотҳои худмон ман кайфият мебарам. охи духтарои ин замонаро ман аз киҷо медонам? духтаро ҳар намуд мешаванд. духтаро ҳар намуд мешаванд. ака ҳамин масъала як чиза бисёр ҳайрон мешавам. як нуқтаи назара ганда хатогӣ мекунанд ки духтаршам бачаи базеби пулдори мошиндори ҳамтаре бигиру мега духтар нозу нуз мекуна, ҳар кара намегира. анам тарияй аз ҳамин сабаб мақсад
زندگی خوب ندارن، یعنی زندگی را به همون پول و مال و ماشین هوای میبندن. ممکن پول و مال و ماشین هوای لیوی باشه، شاید زندگی وای دور و دراز نشوه. مقصد به همه چیزا دل میبندن. درست پس وقتی میره کلن میشه گه میکنه که شوهرش دو سه زن داره، دو سه عروس داره، انا پول داری. برای مو زندگی را با پول و مال نگاه نکنین. پول و مال هر زمان میویه میره. آدمی که عقل سالم داره کم ترک خودش عذاب تیه میتونه پول و مال جمع کنه. پول و مال هیچ باور که چی نداره، هر یک نفر میتونه جمعش کنه. صاحب هر چی شدن ممکن است. خب مثال میگیریم همین در سیلت، در همین پیش اگر یک مسئله رمون بگو ما همین چیزا میکنم، ایدم همون چیز شم همون چیزا جمع میکنین. همون چیزا جمع میکنین، مقصد صاحب همون چیز میشین. خب مقصد با یکی گپ میزنه و با دیگر میرن. اگه دخترایی که بگی با دیگر کس گپ میزنه بعد دیگر کس دشو میکنه، زویست از پدر و مادر وابستگی داره. پدر مادر اهمیت نمیتین. بسیاری پدرها در روسیه زندگی میکنن، در یک ماه یک مرتبه دو مرتبه 4 تنگه روان میکنن، خیال میکنن که با امور زندگی را پیش میبرن. نه، زندگی با او پول برده نمیشه. زندگی را با یک دیگر فهمی، با تربیه. یعنی اگر فرزند تربیه خوب دیدگی باشه، فکر کنه او دختر مقصد خودش باید فکر کنه، باید او را مادر در کلاش جا کنه که دختر تو مقصد دختر هستی، یگانه هستی، نام تبد نکه، با او روی محمدی شوهر که بعد همه چیز میبینی، از همه چیز سیر میشه. مقصد مادر چیزی که میکنه فرزند مادر میکنه. پدر از در بیرونه، ایره هیچ فراموش نکنین. اگه زن کار کنه گناه است. اگر که زندگیش تامین باشه، شوهر کار کنه، فرزندو مثلا کار کنن، شرط نیست که مادر برآمده کار کنه عذاب تیه. شرط نیست. نه که اگر ضروریات باشه البته ممکن است. نه که اگر در خانه مرد چارزانو کرده یا بچه کلانش چارزانو کرده شده باشه، زن برود در بازار بازاری کنه. مثال میگیریم کیف با کیف میزنه. بعضی نوجوان مردم هم خیلی فکر عقیده غلط دارن که دری بازار در میگرده، میگه یک جای نامحرم یک دختری را زنی را بینو، میگه یا که جورتا کتفم برسه، میگه اینم تری میگن ده. برای مو علاجش باشه اگر خانه داد یگان کس باشه همو خرید کنیم مرد بروه. نه که اگر علاج نیست زن میتونه هم خرید کنه هم کار کنه، یگان اشکالی نداره. ایرا اسلام من نمیکنه که من دنباله هم نیستم، اسلام ایرا من نمیکنه. باید که جنبش کرد، زندگی را باید پیش برد. شعری نر شعلوی گلخوجه کو. شعلوی گلخوجه اپامونا یک روز نه یک روز خدا خواهد دعوت میکنیم، قطعی یک پیاله چای میخوریم، بعد با ویدیو میکنیم. چی گفتین؟ میشده باشم تری میگم اپای ما سخن ما را رد میکرده باشه. بخیالم که نه، تو خیلی انسان نیست و اپای ما دلش میریم انشالله. خب برادرها خواهرها یک گله آدمین، چرا نمیدونم همون یک لایکی به پول نمیزنین؟ علاجش باشه همین اکران دکو چلیکاتون قطعی 2-3 بار بزنین لایک میشه، 2 بار با فکرم بزنین لایک میشه. با میتونه که لایک ها بگیرین، برای من نگیرین. لایک که بزنین در همونجا خطون دا معلوم میشه، برای باور نگاه کنین. بزنین لایک رو بچه چه بزنین.
лайк дар бораи ҳамин лайк биё камтарак гап занем. Бисёриҳо дар комментария менависонанд ки лайк чанд сумуд мета, лайк пул мета, намета. даже як бародар нависонда мегӯяд ки инвалид ҳастам, мехоҳам блогер шавам, кор кунам, фаъолият кунам, ҳамин лайк ҷамъ кунам. Чанд лайк ҷамъ кунам мада чанд сум пул мешавад гуфтааст. бародаро, лайк ягон хел пул наметия. лайк ду намуд лайк меша, ита меша, ита меша. агар ҳами мақсад соҳиби ҳами канал, ҳаму видео, ҳаму эфир ба шуморо маъқул шава, лайки тари мезанен. агар маъқул нашава, лайки чапана мезанен. на ки ҳаст нафароне ки вообще намезананд. лайки ростана задан и барои дастгирӣ кардани автори каналай. яъне ҳамоқа лайк бисёр шава, ҳамоқа дар ютуб паҳн меша, ҳамоқа мардум бисёр мебинанд мо шуморо. тамом ин ҳамиқа фарқият дора. намхе а так лайк, комментария пул намета. ино популярности канала, популярности видео эфир будана нишон медиҳанд. хоб ака, ман 21 сола ҳастам, оиладор шавам ё не? Добрый вечер, как ваши дела? Что у вас на голове? На второй вопрос. У меня на голове это тадж таджикский. Это вот. Я вам покажу второго сейчас. Наверное, вы это легче будете. Во. Кепка, да? Это кепка. А другой называется арахчин. Тоқига. خب سوال یکم دا برمیایم. 21 ساله زنگ گیرم نگیرم. اگر مقصد در 21 سالگی زن گیری از عهده زندگی بروی خوبه. نه که اگر زن بگیری سالهای دراز در روسیه بگردی خوبش نگی. کار که خانه در یک گوشو یک نیمه تا گفتی گپا یعنی ما که آدم سر رو که بعد بگی بسیاری همین نفرها زن میگیرن روسیه میرن جدا شویشون بسیاره. خیانتکاری زنها هم از همین سبب هم دیده میشود. خب نه که نشاط زن گرفتن ایره هیچ که من کرده نمیتونه. میتونین زن بگیرین وقتی که زن گرفتی زینا نمیکنی. زینا یک چند نمودها داره. در همین فکرانی خودش زینا میشه. فکر میکنی در ذهنت که میرم چیکار میکنم فلان چقدر وا میخرم یالا که خودش زیناه. یا که اینترنتی یگان چیزی بزیب تماشا میکنی، یا که با همین تلفن یگان بازن نامحرم گپ میزنی، یا که یگان صورتی نامحرم تماشا میکنی. مقصد زن بدنش خوب است. میگه که نفرانه که نگاه کننده چخیل اسلام ما خوب است. میگه نفر زن داره میخواه با زنش خانداری کنه، طهارت میکنه. یعنی با مسلمانی بگیم رنگ نرخرار نه، طهارت میکنه. خب بعدن با خواهش یکدیگر خانداری میکنن. در همین خانداری کردنشون الکی اونو ثواب میگیرن. نگاه کنین برادر و خواهرها، اسلام برای ما چه چیزای تازه و پاکیزه و فقط برای فکر ما. یعنی خواب و خیز با همسرت میکنی باز ثواب میگیری. اگر زنا کردی دژه با تلفن یا که با صورت تماشا کردن این دنیا و آخرت میسوزانی. در این دنیا فیض و برکت نیست، کار و بار نیست، کسلی بسیار میشه، سرت در کجا زدن تا نمیدونی. یعنی پرابلم روز تا روز دوچند شدن میگیره. خب دیگه سوالا نیست. خب یگان سوال دیگه نیست. نه لایک های بچه، نه هیچی های. فوت سیتی
فوت سیتی. خب یگان سوال باشد نویسونین برادر و خواهرا. رستم سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. بگوی رستم خوبی؟ ساز سلامتیت خوبه انشالله. خوش آمدین برادر و خواهرا. یک افیرچه داشتیم کمترک. امروز روزی عید قربان است البته. خب درباره عید قربان کمترک گپ زنیم نزنیم نمیدونم. اگر گپ زنیم شاید بسیاری برادرها خطا بفهمند. اون روز گفتم که روزی یک شنبه بود، روزی شنبه بگه یک شنبه بگیم. گفتم مال بازار مال خری میرم. یک تا در کمیتر نویسنده میگه خیر تامینات نکه گپ نزن. نه آخه مقصدی یگانه اون نبود. даже در این باره ما ویدیو هم کردم. در درین قرب عصر بود ویدیو گپ زدم. مقصد فهمونده بودم. اون معنای او را نداره. اون معنای را داره که ما подписчикам да мехоҳам бирасонам. Ма подписчикам даъват мекунам. Ма подписчикам эҳтиром мекунам. ҳар як нафаре ки шабакаҳои мана тамошо мекунад ҳамашонро эҳтиром мекунам. тамошо намекардагиёрам эҳтиром мекунам. нигарон набошен. хоб эй ёвонӣ обод бошӣ, доимо сарбаланд бошӣ, доимо ба пеш. ҳамин курса гуфтан бигирӣ дилмон намона ҳамин Россия. ид муборак. идои шумо муборак бошад. акай давлат зиндаву сарбаланду хонаобод бошӣ. ҳазор раҳмати худо. ака ростае ки дар интихоби оиладорӣ марду зан соҳиби ихтиёр аст? бале, бале. идои шумо муборак бошад давлат. вақте ки зан мегирӣ, яъне хонагиётон мақсад арӯс мекунанд, духтар қатъи шаҳр ҳаққи талаб кардани дидана доранд. барое ки савдои умр аст. якрӯза нест. ҳар як ҷавон метавона талаб куна ҳамсари ояндаи худша пеш аз никоҳ дидан. хуб тақдири дигарора дига кас бозӣ накунен. бисёри мақсад нофаҳмиҳо ҷудошавиҳам аз ҳамин сабаб шуданаш мумкин аст. мон инаша бинан. мақсад дивона набоша, ягон ҷош кам набоша, ё ки камам ки боша бояд бина қабул куна бо розигии худ. баъд ду рӯз пас нагӯя ки ман тра надидам. мақсад ту лишни будӣ даррав ба мана тра додан. як бор не нагуфтан. мақсад тамтари чизо мешавад. баъд дили зан нозукай меранҷа. хоб нозукӣ зуд ранҷидан бисёриҳо мегӯянд ки вай дора. не, зуд ранҷиданам хуб аст. мақсад мефаҳмӣ ки бо киҳо рафтуомад кунӣ. мефаҳмед? мега нуни як касера хӯр ки нун табихӯра. инам хелай. ҳамаш меша иншоллоҳ. ҳамаш меша. хоб ба пеш. идоқати табрик. лайк рафт. лайкҳоро бизанен бародаро хоҳаро. ҳаққи гапа задӣ. бале бобои рустам чубане? ҳамин дидана лӯбои кас ҳақ дора бибина. на танҳо ҷавоно, балки мақсад фарқ надора. мақсад зани дуюм мегирӣ ё ки бигем нафароне ки ҷудо шудагианд баъд зан мегиранд. ҳам хелиё дада мақсад. на ки рашки зан безебай. рашки зан худша то марга бурда мерасонад. зан рашкаш безеби бадай. нозукай зан, аммо рашкаш сменблока мекафона. бовар кунед. барамо гуфтагианд ки зана аз қабурғаи чап офаридагианд мега. хоб яъне ки
бо занҳо спорит кардан бесполезняй. духтаре мара қатъи телефон гап мезад, аммо аз оилаш онро маҷбур доданд. магар ҳамин дуруст аст? хуб, агар духтар қатъи кадом бачаи номаҳраме гап мезанад, вақте ки беникоҳ гап мезанӣ, ин номаҳрамия мумкин нест. гап задан фақат бо шоҳид гап задан мумкин аст. яъне ки ӯ бояд якчанд дугонаш қатъи боша, худат бояд як ҷуръат қатъи бошӣ, ё ки беҳтару хубтараш духтар якчанд дугонаҳош қатъи бошад, ту худат тоқа мери қатъишон ҳамсӯҳбат мешӣ. як одами калон. танҳо вохӯрдан, танҳо гап задан телефон қатъи мумкин нест бисёр. хоб, мегӣ ки надодан, дига кас дадодан, ана агар ки мақсад мегуфтанд ки ҳо имина ма хта наметем, хай дига вопрос буд, на ки тошто дида фарзандшона вақте ки медонанд ки бо касе муошират мекунад, дида дониста шавҳар дода бошанд, уно мақсад фикри худшона мекунанд. на ки агар духтар бигӯяд ки не ман нақсдида дорум, дар ҳақиқат нақсдидаш ӯра гирун боша, дар ин суръат ҳамин корора кардан дар кор ай. ҳаққи талаба дорад духтар. на ки агар просто гап кайса боша, бача фанд фревш куна, духтара зуд фрев мекунанд, да? фрев куна 5 сол баъд, 3 сол баъд бигӯя, баъд намешава. навхе, занҳо зуд пир мешаванд. ира фаромӯш накунед. хоб, Рустам механда. ёни рост мегӯй, ҳамин писар ба 25 дароя ба зан гира мешава, ё зан мегира, зиндагиро намедонад, барои ҳамиқа хонавайрон мешава. хоб, оиди ин масъала саршавии эфирда гап зада будем, хайҷи гапни бо как маълумот метиҳем. гуфтам ку ҷавоное ки мақсад агар зиндагиро ба пуррагӣ, ҳамин зиндагӣ худаш гувоҳ худаш як китоб аст, як қисса аст, як вай ҳастак, бояд биомӯзад зиндагиро, бояд худаш фикр кунад ки зан барои мақсад оғӯшкунӣ нест, зан барои буса нест, зан барои тавлид кардан аст, барои насла зиёд кардан мегирӣ зана. ҳамихи ҳастай? хоб, мақсад безан намешава. безан даст ба зино мезанӣ, безан сину сол мера, мақсад як танест ки тра чой дам куна, либосота бупӯша. даже пир мешӣ, фарзанди падари худат нигаҳ намена, барои ҳамун фарзанди худат, яъне ки наздиктарини ҳар як инсон фақат фарзанд шуда метавонад. зан фарзанд, тамом. хоб, ака ҳама чиша гуфтию гапҳо боли меникуна, дертар бигира, хуб аст, аммо иҷода аммое ки зиндагӣ ҳеҷ будшавӣ надорад. ҳамин бовар ку ҳамин лубои хонаҳоро ремонт ку, як сол баъд бо ранги оғул мегардад. ҳаваси хона, дар бисёр нахӯрен, фақат зиндагӣ кунен, тамом, ва хуш бошен. хона, дар, мошин, ҳама зангириро атлажид карда, ман мошин бигирам, ман чӣ коро кунам, асп бигирам, намеша. зан бигирен. агар мана бипурсанд 5 бор мегӯм зан бигирен. ҳамин ҳарчи барвақт гирӣ хуб аст, аммо кӯдаки беақлам зан додан ҳайфай бо. ҳамин одаме ки зан метия, бояд ки ҳамун гуфтам ку, ҳамун бача бояд худаш бо худаш фикр кунад ки ман ҳамин зиндагиро пеш бурда метавонам, на ин ки зебогии зана нигаҳ карда зан бигирад, дурустбас бо пеш кунад. зан барои зибогӣ нест, зан барои зиндагӣ кардан ай, барои насла зиёд кардан ай. хоб, аҳмадҷон идо қатъи брат. ва алайкум ассалом, идои шумо муборак шава. ассалому алайкум, тинҷон хубен? саломатиё хуб ай? автомобил, иншаллоҳ ҳама хуб ай. лайка ба шата бизанен. намедонам ҳичи лайк зиёд намешава, фикрам як лайк метова манда, агар шумо да бисёр натова манда якта метова.
ایدتان مبارک. ایدای شما مبارک. قطارک. خب خیلی شید هم صحبت شدستیم. میگم چی میگم؟ چیزی میگم نمیگم. حیران شدم چی بگم. بیخی کانسانر سالقینی راحت. الحمدلله الحمدلله. هزار بار شکر. زندگی یک روز هست، یک روز نیست، یک روز بسیار است، یک روز کم است. همش ده شکرانه کردن در کار. شکر گویی این نعمت افزون شود تا همه پریشانی هایت حل شود. مرمت خونه بیاین. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ایدی سعید قربان مبارک. جونی بک. و علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. ایدی شما مبارک باشه. ایدی قربان یک ایدی هست که باور که در اید یک روز دو روز یگان تا یگان ذات به گوشت نمیمونه. همه گوشت میخوره. خب بکه بسیاری ها که به این هم گوشت میخورن، نه که با اید یک دیگه باور کنین فیض و برکتش دیگه. در تاجیکستان اید کردن دیگه میفورد. گپ در خوردن نیست. نمی خونه اخته میخوری سیر میکنی. یک چیز هسته که احساسات آوره. میدونی یک روزه نه که یک روز دو روزه نه که من ده محقوله. من ده باور که از زمین تا آسمان محقوله. الان خیلی برادر و خوارا همه تونده مبارک شود. نسم ده تا لایکی دیش که لایک زدگی نبده. سلام از افغانستان. هی افغانستان سلام. رحمت اکا. عبدالستار نامه اکانتم автомобиль ای. یعنی که نامت عبدالستار ها. نام شما عبدالستار. نام اکانتت автомобиль. همین روبل راست بس اضافه میکردن زمانشید. اگر در دستی ما باشه کو میگیرم 207ش میکنم. بچه بگیرین پلو را مایده کنین با میگیریم 120 میکنیم. توبه کنم. روبل مقصد چه بگم؟ یک برای من خواب شده موندگی. اگر تا روبلا ویدیو نکنم خوابم نمیبره. گوشه فراموش میکنم یا که مونده بد میشم. نیمی شب از خواب سر میکنم میخیزم ویدیو میکنم. بخدا آموخته شدم. نه که کورس هر زمان عوض میشه. اخی همجا یک نقطه نظر باز هم میخواهم برسانم که وقتی که ما ویدیو میکنم برادرها کورس مثال میگیریم 123 یا 25 سامانه. بعد ویدیو رو برآوردن ما ممکن 1 ساعت بعد 2 ساعت بعد 5 ساعت بعد کورس عوض میشه. بسیاری تماشابینا میدروین تماشا میکنن میگن که ای دروغ گفتی. داش دشنام میکنن میگن دروغ گفتی کورس این طریقه. مقصد اونو نمیفهمن که وقتی ما ویدیو کردم کورس همین بود. بعد ویدیو کردن ما کورس عوض شد. این چیز در دست ما نیست ایکو. کورس عوض میشوه. اکا من در زندگی راه گم زدم. باید چی کار کنم؟ سون دارم کار میکنم اما دلم سخت شکست است. دیگر نمیخوام که تاجیکستان روم. همان دهه. وای چند ساله ای جواهر جان؟ چند ساله هستی؟ 3 سال تا یک بگو زور میشوه. بله راست که بعد ادای خدمت 15 روز پس آمدم روسیه آمدم. خب یعنی اگر خدمت نو تمام کردگی باشی значит 21 ساله. آخه ازی جوان هستی. گفتم کو ازی خودت عشق کودکی نبو. عشقی یعنی گفتی گپا وای در رفته سایده خودت.
احساساتی شدگی خدا گنده احساساتی شدگی با فکرم عروست شو کرده چی بالا ندودنت او با فکرم همتری علم داری اما این کاری خطای فکرت زندگی نگاه کنین ده برادرها من دیگه خیلی میفهمونم شتابی بفهمی خودت مرگ زندگی در دست الله مهربانه هر زمان میتونه جونی منو بگیره جونی خطا بگیره جونی حفر را میتونه بگیره از دست ما هیچی نمیبیه ما شکرانه میکنیم با گرفتن جونی ما شکرانه میکنیم خب در پوستم همون از دیده تا گرفتی یک روز بعد یا که همون شب وفات کرد بعد دیگه تو زندگی نمیکنی تاجیکستان نمیره دل مونده میشه نه ممکن قلمکش هم خیلی ممکن همون در تقدیر خودت نیسته ممکن تقدیر نصیب خودت داری در جای دختر ممکن تپک چینده گشته اوخی ممکن در جای خوانده استه هیچ محل دل مونده نشه میگه که سری زلفی تو نباشد سری زلفی دیگره خب یک سری زلفی نشد یک سری زلفی دیگه زندگی به ای تمام نمیشه خطا احساسات نکه خطا خورده میره ای خیقتی خطا تمام میکنی ای یوانی من عقلش با جوش بزنه بعد زن بتن یه خیل آدما سر و سیمه میشوه پناه به خدا دست در کار دایم روسیه در فر ندارد ده ایده یوکی نه حاضر کرس نیده رفتی سم تماشو کتنده خب بابای دولت خود در برار کار سربلند و خاناباد باشی من موز افیر جنبست میکنم میخندی جواهر جان خواهی چیکار کنیم آخی بوی سوختگی میبیویا خب برادرها خواهرها انا مردم کم کم تپ تپ زدن راستی روز نماز جمعه هم نرفتیم چون که در خونه کودکای میده گفتم یگان کس میبیه نمیبیه در خونه ایستادم بخدا خب ما ادمی کارو بارو میشم خیلی با اید گردک میکنم از تن شما هم گوشبیران میخرم حتی خوردن میکنم از نام جواهر جان از نام دولت از نام همه دید گردک میکنم بچه ها الله مهربان هر کجایی که باشین پاتون خور نزنه مثلا بابای دولت کم ترک گپ درسته خیلی توغره میبیه کم ترکش نه مثلا هست آدمایی که عقلش همو زود میرسه او را همو زود زن دادن در کار اگر او را زود زن نتیکو سیده زنش بده سوخته پخته میروه نابود میشوه هست نفرانه که گفتی خودت یاشی بدای زنش میتی به قدر زن نمیرسه او فقط همون فکری بوسک بوسک هم میکنه تمام برای مو زود خطا میکنه ایرا از سیتواتسیا وابستگی داره از سیتواتسیا مثل که یک ماشین میگیری دو بالونش نوای دو تشکانه کو سمنیوات سای انم تریای با همین خداحافظی میکنیم دوستان عزیز مهربان هزار رحمت خدا که این قدر وقتانو دریغ نداشتین با ما بودین شیشتین ما را تماشا کردین سخنهای خوب و بد گفتیم خوبش قبول کنین بدش ایگنوری کنین هر کجایی که باشین سربلند و خاناباد باشین همه تونه دوست میدارم همه تونه احترام میکنم همیشه دعاگوی ملتم هستم همیشه دعا میکنم که ملتم سرجم باشه تاجیکستانم همیشه آباد باشه تینجی امانیش همه افتاوی گرمش خربوزه بمزش مرا دیوانه میکنه مرا میکشه من دوست میدارم وطن ما خدا نگهبان ما و شما بار دیگر عید قربان به همه ما و شما مبارکباد باشه خب
ака барои ҳамин совет номер ака ҳамин барои ҳамин совет номер карта парто. Астағфируллоҳ, астағфируллоҳ, астағфируллоҳ. Ош шава айтани мо ҳам бихӯр, не ки шикамдар наша. Бисёр аваш накун. Хуб, бобои давлат, мо кам кам духтурам ҳастем. Дар ин соҳа хуб мефаҳмам. хуб мефаҳмам. Камтар агар вақт медоштум, барои одамое ки қурбонӣ хӯрда мегарданд, дар бораи ишкамдар нашудан камтар гап мезадум, аммо мутаассифона вақтмон ба анҷом расид. Мушовири мо мегӯяд ки тамом шудест дар времяат, бояд ки идгардак бирем. хоб, ҳар ҷое бошен, мо ҳам ҳастем, аз тани шумоам қурбонӣ мехӯрем, нигарон нашем. Бародар Ҷавоҳирҷон, агар бигӯӣ ки карта партомут сумбу партой, не, мо ягон маҳалли корро намекунем ва уфтари картаам надорума. хоб, сарбаланду хонобод бошед. Ин чиста эфир буд барои чахчахкунӣ бачаҳо. Ягон хатогӣ нест, ягон вай нафаҳмед. ҳаматонро дӯст медорам, ҳаматонро эҳтиром мекунам. То видеои оянда, дӯстони азиз. Ака бин камтар дига гап занем. хоб, файродум дорам. Анабат меҳрубон, салом қори. Ва алайкум ассалом. Ва алайкум ассалом. Ина дастархони мо ҳамаи шуморо интизор аст. Марҳамат дӯстони азиз. Фарқ надора якуми дай, дуюми дай, сеюми дай. ҳар вақте ки шумо ҷудо карда метавонед, биёем ба сентри Ёмона. биёен. Валлоҳи биллоҳи таллоҳи ма бисёр подписчикома мебинам дар ҳамин райони худмон мегзара, қачон ҳам суҳбат мешавам, мегӯм серам ки бошум, мегӯм биё бирем як сари пиёла чой чахчах кунем. хайрам тари боя эфирча мекунем. На подписчики май гуфта даъватшон мекунам. хоб, зинда бошен бародаро. раҳмат қори, тушери нари, бовар дорам. Сарбаланду зинда бошен. Аз шумо миннатдорам. Толка ба пеш. Намешавад ки номер телефон ман барои кунӣ. номерои ватсапам дар шапкаи профил ҳастак. номерои ватсапам дар ҳамин шапкаи профил, яъне ҳамин профила шапкаша нигаҳ кун. дар онҷа номерои ватсапам ҳаст. ҳамда метавонӣ нависонӣ, галасавое кунӣ, иншоаллоҳ ҳам суҳбат мешавем. Акун ватсапам ростӣ бисёр беззвук мемонам, кору борум бисёрай. инҷа бояд реклама пеклама дорум, оро реклама мекунам. ана бисёр гапам куна мезанам, на ки ба ҳар ҳол ҳамаи смсҳо, ҳамаи голосҳо по очереди ҷавоб дода мешавад. Я 3-4 ватсап дорем. бародаро хоҳаро, зинда бошен, зинда бошен. Салом. чоя биака, чоя. чойо, чой. Ина чой, сутка, ина сок, стакан. чой. Ира суткаи қирмизӣ мегӯянд. суткаи қирмизӣ. зинда бошен. Намедонам чӯ ба ҳамагӣ 2 та лайк дар ҳамин тори экрани ма ҳамагӣ 2 дона лайк метавад. ба фикри ман қариб 1000 нафар дуромад 2 лайкай. ҳамагӣ 2 лайкай. ҳай мешавад. ҳазор раҳмати худо дӯстони азиз, падарон, модарон, бародарон, хоҳарон, ба ҳамин худоҳофизӣ мекунем. шаб бо видео мекунам, қурби асъор ҳар рӯз буромадан мегирад. 4-5 канал дорам, 3-4 ташда ҳар рӯз видео кардистам, каму беш. худо нигаҳбони мо ва шумо. миннатдорам аз ҳаматон. худоҳофиз. то эфири оянда, то видеои оянда. сарбаланду хонобод бошен. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракатуҳ.